Menjua-jua ras shalom man banta krina nande bapa turang raslina bagepe sobat Mazmur ijaba pegitaringan. Ibas kesempatan enda mari kasih pelajari Mazmur ta guna wari minggu si semal si pe-10 empatken. Nada dasarna buat kami do senengan E. Sol 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 la do do re mi mi do re. Sol 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 la do do re mi re la do. Do la do sol sol re do mi re. Sol la do sol re mi re do. Ku beritakan perbahanan-Mu Tuhan, perbahanan-Mu membawa keselamatan. Bersuraklah mandi bata meriah, oh kerina doni. Rendelah dengan pemuliaan gelarna, bahagalah ia lu puji-puji. Katakanlah mandi bata, mandiko rajin tuhu perbahanan-Du. Warina doni nembangungku man banu, rende ia mujikan, dipuji gelar-Du. Marilah dengan nahanlah si bahan di bata, mahantu keperbahananna di tengah-tengah manusia. Ku beritakan perbahanan-Du Tuhan, perbahanan-Du membawa keselamatan. Disalibkan lawit jadi tanah kerang, nini tardalan arah engepa. Emak meriah ukurta, karena kerina perbahananna. Ia mau pemerintah siar kuasa serasa lalang. Marilah dengan bagikanlah, okam kerina siar kemalangan mandi bata. Maka kuturikan man bandu, karena kaisi bahana man bantu. Ku puji di batas sebab lah itulah na pertotonku. Ia tetap berkeleng ate man bangku. Ku beritakan perbahanan-Du Tuhan, perbahanan-Du membawa keselamatan. Haleluya, siwah 152, nada dasarna do sama dengan D. Kenca ayat haleluya indekan 2 kali. Sol mi re do mi fa mi re
bujur ras, selamat berlatih.